Good morning mga kabangas. Anami sa alay. Good morning. So nakapalit mi og UBE JAM mga dili sealed ba plastic no. Napulo ni tag 50 to 4 6 8 10 pulo na damage. Nagkuan siya nagmold. 2 days ra din lifespan ani basta walay sealed kaniyo. So atay mahimsan ni bilin kini palit na ng tagbago. So nadaot gid siya. So nag-impake namin ni Reo. Pabiyahin namin niya mga 12 or 1 o'clock. Yan. So bilin na lang naman mga kabangas. Alright. What is money is just a piece of paper. No problem. Okay. Good morning guys. Good morning mga kabangas. We are preparing to go to Manila. So people that are having our ayus Sir Guangco to. Junel Guangco from Usamis. Friend me sa Facebook sa pag daw. Pwede na. Ito ba, coach ba? Coach. So they're having their together with the ASDS of Pingog City, they're having their mancom or orientation from the region for this coming regional meet in Misok. Good morning mga kabangas. Nandito po tayo ngayon sa Genesis Bus Terminal ng Baguio City. So, nandito po tayo. Ito yung background. Yan. Yan sa loob. Ito naman sa loob. Yan. Tayo ipapauwi na po ng Manila. Sir, kaya sir, vlog, video. Kasi lang sir ba?
this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator making